Kalwaka sira identidad waki chawin pisaranta ki puniñari jurata barca barcachi daka ukhabatawan sapurur jabaja irtrida campe hila kuya caracampe akawaki chawira ruskip ataraki Kobapinwa kalwata Museo Nacional de Etnografía y Folclore Busef Tokit Pachawa irtrida kaja por andip haraki para campeón ruskip awayanin kurateja jutiri kurateja uru ka viernes kuruam acá wak afajas protectoras y formadoras de la vida asasina sutini panca ellas y guayane asina wa sabharak kutokitwa hawil wayaphatam kunam tampix wak ellas y guayataira kunam tatokis qilaq asiwayi kutokitwa warakaja arjait wayapharak sari wasa pakatasiwa kuyaka Elvira Espejo Aika directora kupaja buseto que dirtirekiwa kubaraki ilata Edwin Uskiano Kispejo paja curador buseto queda irtirekichaya kuyaka Elvira kualik por ariftaja akalwan arun asinyaniya uintandiri kila kuyakanaka. Como hilata hiwaska marun asinyani ya kasinyani amsa pisinyani nakatake hualta te poneo ka Museo Nacional de Etnografía y Folclore katokena sarantayaptra ka machak amuyuna gimpsas kun hamsa ka wakatoket amuisna ot isno sabharaki wakat isno kamara ki sabkheh altat isno hujust isno haykom no tos waliki kamar khata sinyan lat aquí por ahí kuliaka Elvira walik por pasos para garusa yus pahat rakinyari hilata Edwin arus kip yani arun sinyan rakata marketing naka Como hilata Edwin waliki puniwa khawil tani pristaja nanakaru aka musef uksan khawalipuniwa yat khatatas karaki kunala ikuteja walja bienes culturales askiyana kana utka imatas karaki kaisanja ukayana kaja takpacha markana kan kat atarakiwa kwatha ukanakaja unyakip anyawa kisi ukatjamawa ka waka fajas ukatha yathat anitaja hilata Edwin Kapuriskiwa burata barka chidaka busef toqida khawkabat wa maya pankanaka qilaq asibki unyas asibki sarawira kasaha kurihabaski sa ayuda kada subira kada kha wataqwa kuparakaha irikh saranta bharaki kamatuwa akama pankanak toqisa ay khabharakiha yugulaka Elvira kunam tapis qilaq asiwai kunasa ka pankan qatasi kwataqita ya epida Como hilata nanakaja walpina muy tupiptaka pankan kunhams nanakaj sauptra kunhams nanakaj amuyuptra saurina kama ka aymaranakam peshwanakam qilqatana ka waltata unia suthias kibat ukau qilqatana ka hani hiwasan amuyusam blurata kiteh hani hiwasan sarawisam blurata kiteh walpina nanakaj sabta ka edwino ba arhata sinyane mapit qilqanyane akawain tawa ko eskwela nakas kolehiyo nakas hani haylor chiteh mapita loranyan kwat upanakas inas akat khipar uintarakis tasayona nakah amuit aptha kwat loraptha ka pankha primero amuyut khama kunhams hiwasah amuitan ka wak asanyan wak taqilayat amuyuta uthih wak uskusinyata uthi wak uywirita ki uthi hacha uywiri nakah kom amuiñas ma alitaquisa, sañani, parguayos, parguay alisas, ¿no? Para cereales, dicen. Choque alisas, ahí como todos los tubérculos. Ahí como gawak ana que ha ceremonia na cloriñateki, ma sum an hatañatak ahayupa, hanis tayas katuña patak, hanis yaranisus katuña patak, sum pokuña patak, ahí como kachuña na cloriñatak. Ukawak ana que hutjatapay, wat na que hiwasan hamuiktante, con na que armata, ukas saranyana ka walt arnana ka amuit khaptha kun hamsa ka hachawi wirina ka am tapitara ke ka upanakan ahayupar sanyan no kan ahayupatak la ahayutak ka lumanakatak haykom ukat pasjeja ka parwaya hayupatak sasukat hachalitak sasukom taqiman alitakinias ukat pasjeja haqitaki kun hamsi wasah yurtan Kawali puni amui tapesi phetohanina nakasum amui kapkhatu ka kun hamas akawak anaka uskusinyas no usur hakwar minakah nias wal puni uskutasi phan unuktanya pataki han kuna walina kasanut henya patak kam uskutasi ph wak anaka chakama war minaka uskusis ke polera nakas sum katapinya tak kam kata kuna ora se teryoregi waha ka kirunye Kirusan, berarti kirun tanya kam wakam, wakayanyan. Ukau tiha wawana kataki kam imilwak, yukalwak, sesayu kam asukutaki,
tawakutaki, wainataki, macht palachutaki, señani, irna kirita kirek kom hachakinakataki. Hasta kam tukusin kamay hasta wiñay wak kamay purih. Wiñay wak kunar sateh kama hakihuhan señan, no? Sarhan haya markaruha, kom maraki wak irpasiskih. Ukanakani amuiktan kat ukat kama kionarka amuitapepta, kat ukama uitapisan. Walta tapuni unias, no? Warmina katak arhatanya pataki, warmina kah yakanya pataki, komaraki sekolah nakan, sekolah nakan siat hatanya pataki. Ukam lut aftra kalibro kat kalibro taki kono tiaskih kon laya puni unias, mark intirute kah Bolivia intirute. Kuna ora sans naira wak anak otiana, kun hama hesicha wak anakah. Walta tapuni unias. Ayo kama uhilat. Wali wakis kiriwa ukabat wa bay wak abrakawi khutkaraki. Ayama kisa suda kan khadia kulia kalwira khopakh sawaye sulka hiska asu wadakar waqt habijataki askiri kama hilaja padakiwa apna qatarak waraki bayma yam tanak toqisa akawak alaga habda qasidak chikhaya hilata edwin nia qawqa fakhsidakan siyat khata siwaye hank akit amatu kaya ka yat khadawi daga khopakh siwaye patoqita yat yat khargida Acá catálogo kamay. Museo Foxan quiere que catálogo kam seis moneja kuna bienes culturales kuna kas kaisan imataski ukataki kuna swakt ayasiwer mana iri pachaja uthipe investigación ya khat awina ka uthir kuna iman irina kar arktasina amuyupah walt askiti khaniki walt aki kun ham senyaneja ka wak atoqitja pakasta kulyakostas kanaja wak ahmayaja wakas seres protectores, lugares sagrados, asa, y choro jaraktanja, cuatro uka seres protectores, que va a ser un ascaraquisto, ya kawakaja, ka cintura, juquitarus astan, ¿cómo? Kahumawakarak, cuatro uka askin hampunej un equipo anera que hilata Dieter Flores, juparo arktawetare que uka amuyunakaj, ukamay ya tjatirna karo, cuatro akas hawin to kitja kun hamas abnakasi kawka kastas kunakas chankanakas munasi Ch'ikach anka uthanite anka kich mantarakini ukanaga saurina camp aruskip ataraki saurina kaha markana karo tum irsarataraki ayuna karo kalayana kar tum anitaraki kwatha ukamat khamai kun hama sauntanyah hay komana kaha unyakip ataraki kulyakana kam saut atarak kwat hilatana kah kun wak lurain tapin kun hamsianatan inasma qawqan wak saurina ka utkarak berhil pachaha kulyakana kai wak saurt intatnaga Chachanaka inasa poncho naka kuna mantiu naka saut arakchis wat wakir ha ni ancho tatakiter kuliakan ukaha sumpa saut atai kwat ukamai kun hamasa kuna pachanakan stok awinakan ha abna kasiti khani chiat khata be ukamai uthir kwat ukat pi kaisan utharaki ha bienes culturales ka bienes arqueológicos aira pachalak achachilana kasan wakana kapai ukai agin chitaka no kupanaka kun hamas abna kapkhana kan punchawinakan abna kanat khanich ukanak Kotai komat kamai hichapachkam hichuruna kan kun hamas wak anaka lurt atas karake utaskitanich haika yamakis wak wiñay wak asatay uka haika ha hiwasa kuna asatay yakamarkar sarqtan wiñay atak sarqtan ha ukay wakt ay wak sto hichuruna kan inas hanuka kamak karakchit ma atawut ma ka hunaru ke liwint histo ajit karakisto kot naira pachanaka ha hiwasa ha aka taika purak man kan ha hiwasa ha yurtan ha en forma fetal stane chuktat kama haikom Kuat hiuhtan ukaha ukamaraki alt ashistoha urag mankaru kamana inaira bacha kuat hichurna kaha utkaraki kamana kam kuak anakaika coloniales kam utatanagraku hichurna kan kam wak anakai utkarakiha lurasi skiu wakt etas skiu kulyakanaka unyas skiu inas hilpacha han abna qata karakchit inasap inqas kharak kiraksan aka áreas urbanas uksan inqasita kikhar hilpacha inas han wakis karakch kaisa pata pampanakan ha ma kulyakah kunau sateh wawane kukaha wawas qiptata iwihan qipap haltanya pah kamay no hani lurawinakah tukus kitih hay kamar khama walha ma pataka patung kimsani piezas saraksnawa bienes culturales ukawa akan ha aptaptataraki ukatakih nia casi pa marapuniwa koma
walqi amuit attaqil ataraki markachi nakampa aruskip ataraki kunay man lurawi naka utkarakiha como hilata Edwin Allaki Farilata Edwin Kobat wa barka chiraka wali wa kiskriu ka toqita yat khataya idas kubraka kharia tip siatati akawak ara kluranya takurjabasa ka toqija saranta das ke yurakansa kurjabasa lurt asi ka toqila kat wa kuparakaja aka panka toqija yast ewa harakiri jutiri viernes roja barka chiraka kuyaka elvira kubaja saut asenya hayat staja kurjabakis hasakit sa huya kukai amacha ka toqita ya La ya isa uña hasaki sutkaraki wali chama sutkaraki yatirit khama olorap khani ali khakor kaptih wa yatiqirih hasaki wa kwani wali chama kitih konor satih wal hukam yat khat hukam kapayana kar sarante yata ko wali chamai kama chulap su pap su kim sap su pusi ap su kompala soqtap su kham ko soqtap su nakah paqipan kim saqipan hay ko to kana ka wali chamai ni hasaki kitih Ukana kahnias hani wal khanya teki sutikite. Kuna ahora sate pista taklorastan kha ma thokoira kunchuiner saranya ukategi kan utkhas kare ki ukha unihara kisna pista na kan saranya pataki Kah punchau na karo chikan chasnya teki sai kah hanija. Como pe. Como naga. Wali palyani. Payan kama ki ko to payani na ka hanif hasta ki te ko mayat payas kenyai Kamay. Ay kam Akhay. ko hay kim saps por ejemplo han ko may wilah may ko chokhnya pasulam ko mayar ki ko kim sap ahlis luranya ko ma ke panhani ra hazak sal kite Ukama kuliaka elvira. luranya Amaki kwam luranya. Nicham. La tawin kama khawil onyade ya kau karusa porinta ni phas pa barkachi la kaha kau kans busef toqi qatasi akapanka untanya. como hilata Edwin hicha viernes kuyakanakan Europa askipana aksa calle Ingavi Museo Nacional de Etnografía y Folclore uksanwa unyast esine akapankaja uksanwa kunhamaya lakit atarkichine ukunakaja unyast asirakin Allaki para kuliaka elvir de tukuy hayataki castellano ruta khawil anya. Queridas hermanas y hermanos que nos están escuchando por este medio, pasen por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore y conozcan nuestro trabajo que es sobre huaca, que son fajas protectoras y siempre es muy bueno conocerlo, ¿no? Lo van a tener allá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore el viernes a las 11 de la mañana y hasta 2:30 vamos a estar ahí compartiendo los conocimientos con todas las warmis, hachawarmis, hiskawarmis, como apitar jatasiñano. ¿Cómo es pojilat? Allaki par khawil atau kabah barkachiraka port abkhayari ya teqrira kidas baraka juntasiripsta akabuse una sura de etnografía y folclore musef toqirwa para caja akacatálogo panka uyas ayawayabkhani lokta ayawayabkharakir kabaha Kodokiyat khata jadakisa wali wakis kiriu port jaxas kiri para karo khawil alita abkharaktau khobra dakapa kawakichau tukuenyani dakapeja ya khawru kabai hikisinka